دما خوش به تماشاوان نوچه تیوی ایروژی دی درباره روشاداوی سپوره بچه نوچه آن پیشبری ومه. تماشاوان ایجاج بو در باسپونا گرا شازدان هنجی ماچ تینه لیستن. اسپانیا پشتی کو دی تورا سیو دی دوان دا استوریا بسیسه صفر تکبر در باسی تورا شازدان آکوپایا جهانی سال 2026 بو. تیما لوئیس دی لا فوینت دی تورا شازدان ده به پرتغال را روبرو بمینه. اسپانیا و آوستوریا د تورا سیودیمین یا کوپا جهان ده هاتن برانبری هفت د ماچا کل استادیوم لوس آنجلس یا امریکا هات لیستنده اسپانیا دقیقه 36 ده گل میکل اویارزابال 1-0 پیش کرد نیوا یکی به پیشنگا اسپانیا 1-0 به داوی بو د دقیقه 66 ده پدرو پورو گل آویتو انجام کرد 2-0 میکل اویارزابال دقیقه 89 ده دیسا گل آویتو پیشنگا تیم اخو گهان ده 3 گلان د دقیقه مایده ت گل نهاتن آویتن اسپانیا آوستوریا 3-0 تک ورو در باسی تورا 16 هم بو. اسپانیا وید تورا 16 ده به پورتکیز رو بمینه. ماچا 16 اند 6 تیرمه ساعت 22 ده ور ایستن. ایریشکار اسپانیا اویارزابال پرفورمانس خویا بالکه جبو تیم نام نتوی. بدیتنا دو گلان دیجی آوستوریا دومان. فوتبالیست خودی ازموند 10 ماچ خوین داوید جبو اسپانیا 12 گل آورد. اسپانیا د 4 ماچ خوین پیشی ده گل نخورد. اسپانیا د 3 ماچ خوی پیشی این کومه 5 گل آوردن. هر وال دیجی آوسترالیا جی گل نخور و 4 ماچ به گل درباس کردن. گلپارز تیمانه توی اسپانیای سیمون د ناوا گلپارز اسپانیای د دیروکا کوپا جهان در راکورک نهشکان گلپارز 29 سالی کو 477 دقیقه انجی گل نخوریه رکورا بریا 476 دقیقه کو ایلکل کاسلیاس جبو دما هری درج به گل د کوپا جهان در درباس کرد. پرتغال به گل کریستیانو رونالدو و گونچالو راموس به انجام 2-1 لهمبر کرواتیا بسرکت و در باسی تورا شازدان آکوپایا جهانی بو. دیگر شازدان ده تیما روبرتو مارتینز ده بسپانیای را روبرو بمینه. پورتکیز هرواتی د تورا سیودان یا کوپا جهان در راسی هواتن نیوای کمیان ماچه بی اف الفیت کل کانادا یا هات لیستن 0-0 به داوی و گل نه هاتاوتن دقیقه 53 ده ایوان پریچ گل آوت و هرواتی خسته پیش بیشتر نرخاندنا واریال سر ایریشا لیستگوان هرواتی بلاریش کد هندور قادا پنالتی ده پورتکیز ر پنالتی هات داین کریستیانو رونالدو دقیقه 68 ده پنالتی ده گل آوت و انجام وکف کرد کریستیانو رونالدو دقیقه 81 ده جالی روبن نویس و هات گوارتن د دقیقه 94 در راموس گل آوید و پورتکیز 2-1 خسته پیش روبن نویس دقیقه داوید گل خو آوید و پیشت نرخاندن واری جبر آفساید هات بتال کردن د ماچه د تو گل د نه هات ناویتن و پورتکیز به 2-1 هرواتی تک برو در باسی تورا 16 هم بو تیما روبرتو مارتینز تورا 16 د به اسپانیا روار برانبری ه هرواتی د کوپا جهان سال 2022 د رزا سیمین د تمام کړو بو سال 2018 د جی فینال د لیست و ای سال د تورا 32 د هات در خستن کریستیانو رونالدو 41 سال دقیقه 68 ده پنالتی ده گل آورد و لیستگوان هری تمن مزین کد ماچا تورا 32 ده یا کوپا جهان ده گل آورد افسانه فوتبالی پورتکیز هر و گل خو یکم یاد ماچا تورا 32 ده آورد ایوان پریسیچ دقیقه 53 ده هرواتی پیش خست لیستگوان هرواتی 37 سالی کد دیروکا تورنوی ده گیشت 7 گلان به و گل پریسیچ سوکر در باز کرد و کوپا جهان ده سرناو گلکرین هری باشی هرواتی پارو کرد. ده تورا سیود دوانده سویسره به گولین امبولو و اندویه جزایر به انجام 2-0 تکبر نونره اروپای ده تورا شازدانده به سرکتی ماچا کولومبیا و گانای را روبرو بمینه. سویسرا و جزایر د تورا سیودان یا کوپا جهان فیفا ده هاتن برانبری هفت د ماچا کو استادیوم ونکوور هات لیستن ده امبولو دقیقه 11 ده انجام لیستیک وکر نیوای کم پیشنگا سویسرا 1-0 به داوی بو سویسرا به از دست به نیوا دویم کرو اندویا کو دقیقه 46 ده پیشنگا خود دوقات زده کرد دقیقه مایده گل نه هاتن آوتن و سویسرا به سرکفتنا 2-0 در باسی تورا دو بو تیما مرات یکون کو تورا 16 ده به سرکفتی ماچا کولومبیا و گانا رو بمینه جزایر و سویسرا دیروکا خود جاره یکم راستی هواتن
ev maça ku di Kupa Cîhanê de hate lîstin wekî yekem maça fermiya di navbera tîmên futbolê yê her du dewletan de hate tomarkirin. Êrişkarê Swîsrê di maça xwe ya çaremîn de turnuvayê de golek din avêt û bi tevahî gihîşte 2 gol û 2 asistan. Embolo yek ji kesayetên herî biryardar di êrişa Swîsrê de karîbû di tîmê de cudahiyê çêbike. Her wa Petkovic rêhenerê beriyê Samsun Sporê wekî rêhenerê serekê Cezayirê li dijî welatê xwe Swîsrê rûbirû ma. Petkovicê 62 salî beryana 7 sala rêheneriya welatê xwe kiribû. تماشاوان هێژا ڕاهێنەرê سەرەکەیê تîma neteweyî ya Almanya Julian Nagelsmann ku nikarî bû beşdarî Kupaya Cîhanê ya 2026 bibe ji karê xwe hat derxistin. Rahînerê tîma futbolê ya neteweyî ya Alman Julian Nagelsmann piştî têkçûna li hember Paraguay bi encama yek li hember sisê di Kupaya Cîhanê de îstîfa kir. Federasyona Futbolê ya Almanya DFB ragihand ku îstîfaya rahînerê 38 salî bi biryara desteya çavdêriyê hatiye qebûlkirin û peymana wî hatiye bidawîkirin. Nagelsmann piştî ku di civînê krîzê de bi rêveberiya DFB re vebijêrka îstîfakirinê pêşkêşî wî hat kirin, ev gav avêt. Federasyona Futbolê ya Almanya ragihand ku ew ê bê Jürgen Klopp re bi vê rolê di dan û standinan de bin. تماشاوان هێژا niha jî berê xwe didin lîstika tenîsê Alexander Zverev doh li hember Valentin Royer serkeftinek bi dest xist û cihê xwe dê gera sêyemîn de girt. Di heman çarçoveyê de Di Maynooer ji Adrian Marniro têk bir û derbasî gera sêyemîn bû. Alexander Zverev ê Alman ku dirêza sêyemîn a cîhanê de ye serkeftina li hember Valentin Royer ê Fransî bi 6-1, 6-3, 7-6 û 7-3 gihîşt gera sêyemîn a Wimbledonê. Ku sêyemîn ji 4 turnuvayê tenîsê yên Grand Slam e. Derbarê serkeftina xwe de Alexander Zverev axivî wiha got min nêzîkî 2 saet û nîv maçeke hema bêje bêkê masî lîst lê min balê xwe winda kir. Alexander Zverev wiha lê zêde kir. Royê maç balkêş kir lê ez kêfxweşim got saetên rastderast de ez derbasî gera sêyemîn bûm. Herçend ez ji lîstika li vir hez dikim jî di destpêka turnuvayê de bi hêsanî serkeftin baş e. Zverev ji bo hevdîtina gera sêyemîn bi Valentino Royer ê Emerîkî re li hev kiriye. Li aliyekî din jî Alex de Minaur ê Avustralyayî piştî ku di 3 saetên li pey hev de Adrian Manarino ê Fransî têk bir derbasî tura sêyemîn a turnuvaya tenîsê ya Wimbledonê bû. De Minaur di saeta yekem de maç 6-3 bi dest xist. Piştre di saeta duyem de 6-2 qezenc kir. Berî got saeta sêyem de heman encamê dubare bike û cihê xwe di tura sêyemîn de misoger bike.